Afghanistan ramah chuan Taliban sorkar leiloka hruai tu turte anin siam fel to a voin September ni som pakhat hian an sorkar thar chulak lu an tum ni in soi ani a kan hriat thewangin kumsang ni le pakhat September ni som pakhat khan Al-Qaeda te chuan USA a World Trade Center bein thlawna hmangin an su chia ani kha khami hun hren khan Taliban te hian September ni kwa 9/11 anti hi an sorkar thar lak lu na hunatan thang khera US tan chona ngai om du ngotang Taliban te hian an ho tu pa Emir Hibatullah Akhundzada howin Afghanistan sorkar siamin ro an rel tak tak don ta a cabinet te po an puang fel vek to a Taliban sorkar a hian Pashtun tribe te hlir an oma Tajik pakhat le Uzbek pakhat an tela meiche minister an nei lova Deputy Minister zinga po meichia an tel lo shrim shrim ani hei mai hi ni lova Taliban sorkar thara hian Women's Affairs Ministry chu nuaibo ania Ministry of Vice and Virtue an siam thar thung sangkha zakwa songko chawa Afghanistan Taliban ten ro an rel lai kha an lakal pel thui chong lova tuna chon an khabek mul asai de hreta kemin an fai de bok ti chau ani an cabinet minister te hi an bon khop maya Guantanamo Bay jail tang hluite US le UN in black lisa ada lai mek te tun hnai loka in dona a matong omte an mani du thua remna siam tu ming in vote an ninok maya Taliban 2.0 hi pui takani cabinet ho tu paber Prime Minister chu Mullah Hassan Akhun khabek mulwar vek ania ani hi Taliban din tu de zingami ni in UN in firfiaka apuan lai ani Minister of Interior atan Sirasuddin Haqqani chu ruat ania ani hi FBI in alumana tan dollar maktadoi nga an phalmek ania Defense Minister Mullah Yaqub hi Taliban Emir Masaber Mullah Omar Fapa Upaber ani bok Kabul press conference sanneya Taliban tehian Minister Zongjong an lapuang lauti soin Cultural Commissioner Deputy Head Ahmadullah Wasik chuan Ministry le Deputy Minister te kan lapuang kim lova Cabinet hi tilen le ala thayani ati Taliban sorkar hian Maloi Hibatullah Akhundzada chu an ho tu ber leader commander of the faithful ni in ani hi Taliban Chief Justice Lui ania kumsang ni le som parukatanga Taliban ho tu pa ber ania ani hian politics sa khwan le sipai lama thunai na to anei do nani sarkar leilok a hian Prime Minister atan Mullah Hassan Akhun chu ruat ania Deputy Prime Minister pani ruatin Taliban political office ho tu pa ni thin Mullah Abdul Ghani Baradar le Taliban negotiation team member hlui Moloi Abdul Salam Hanafi te chu ruat ania Ministry paruk siam to in Defense Interior Foreign Finance Justice le Information Ministry te anneya Defense Minister atan Moloi Muhammad Yaqub Mujahid ruatania Interior Minister atan Moloi Sirasuddin Haqqani Foreign Minister atan Moloi Amir Khan Mutakhi Finance Minister atan Mullah Hidayatullah Badri Justice Minister atan Moloi Abdul Hakim Saraye le Information Minister atan Mullah Khairullah Kharkhuate an ruat ani Deputy Foreign Minister atan Sher Muhammad Abbas Tanik Zai ruatani ani po hi Taliban negotiator hlui ani anho tu pa ber Hibatullah Akhundzada hi sangkha zakwa somriat chawa Soviet sipaite dona po lotel to ni ma se sakha hu tu ani na hi ama alangsar zoka sangkha zakwa somko chawa chuan saria kota anho tu ni in ru ta ke le ban tan sakna dan siam tu uire le tual thatte ti hlum tur ti tu kha ania anhuai a hian Taliban te chuan TV rimoi movie le makeup te an khapa meichia kumsom chin chunglam school kalte an khapa Akhundzada hi kumsom ruk le somsari inkar vela upa ani rin ani Prime Minister Mullah Muhammad Hassan Akhun hi Taliban Council Rebari Sura anti mayan ho to pa ber ni reng thin ni in Afghanistan sangha zakwa somko pargatanga sangni pakhat chunga Taliban ten ro an rel chung khan Foreign Minister le Deputy Prime Minister ani
Interior Minister Sirasuddin Haqqani hi Haqqani network ho tu pa thin Afghanistan Afghan sipai le khothlang sipai te laka na taka chathin pol ho tu thin khania kumsamli le pangami vel ni a hriat ani. Deputy Prime Minister Abdul Ghani Baradar hi Taliban din tu zinga tel kumriat zet Pakistan tani na tang to ania ni kum khan Donald Trump nen phone mga inbiain Taliban shoi tu zinga US President Director Bemasaber ani. Defense Minister Muhammad Yaqub hi kum samthummi vel ni a hriatania Taliban zinga ama ngai sang tu antam lea kum sang ni le som paruk dai to khan Taliban shoi tu Akhtar Mansur thi nuwa Supreme Commander thar atan ro tu te thawh ring viawa ma se ala no panga tonsiat ala nei tlem ti in ruat ani talo hlawa chutiang khopa anda san chu ani. Khowela ram ro pui ber pani Soviet Union le USA te beina wanga ral mai lo tlom theilo Taliban te hi engemaw khongjong tak chuan an ngai san ong ruwe angrenga chuti lai chuan meichia te laka an nun ron na le anma ni du lo tu te laka an che dan sang awangin khowel ram dangami te hian miswal trot ber hlir angin kan ngai deuh lo theilowa Afghanistan rama ro an rele don chu nia an chunga khowel mit a fu thupa Taliban shoi tu te hian khowel ram dang puina tel lo chuan Afghanistan ram chu akal rei don lo ti an hrathiam ve to ni in alanga eng ang takin nge an kal don ti hi khowel ngai ven ani. Sarkar han lut se na han thok chho se an chanchin hi kan la soi le thin nge in arin omani.